Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization Sengkmi kalalet ban IT da kador khas show sembut Menteri Rangba ke Jela baru badai kemiru ia ketenat kampo yeng ke Jela uba Preston Tensong halor ke jingdawa ban ai jing pensyai hakabaya de ba ke jing pen riak kam hapo ketenat pulet nalor kapor kabala bu iki bantrai hakatu ke Jaka habakran cikilat pathai kubor mentah kesngi u Presiden Rangba Kaseng uba donbok dekar ulaong ba ka jingkentu bat ka jingkerpat jong kaseng na ka sorkar ban penbet ya katei ke benta kadai hadian ba kaseng kalapan da ka RTI na ketenat kampo yeng ke Jela ha ka arpau tarik ubenai nailur arajar arpuar bat hadian ke jingyo ya ke jubab ya ke jingkeli ba kaseng kalabu hadu shipau teli henrei na kaliang ketenat kampo yeng ke Jela kamla satya ban ai kita ke jing pensyai balapan da kaseng bat kani kapen isyai baka kwa ban buri ya ke jing deko traikam juga tenat kampo yeng ke Jela ban pen traikam ya ke Meghalaya Police Act arhajar shipau uba don bak uloong bala juyu iru ba nakliang uba Preston Tensong ujuong ba kani ke sorkar MDA ke baar hapo ke jingelam juga NPP ha ke jinga senrap lang ba ke UDP HSPDP ba ke BJP kajukam ya ladi ba ke de ke sorkar ke baju buat kat kum ki kendon an henrai uba don bak uloong balada kidei shisha kita ki babuat kat kum ki kendon an kidei ban pentrai kam ya ke kendon kat kum ke Meghalaya Police Act arhajar shipau khat ar b kaseng kala kentu ya ke sorkar ba kadei ban le AA halor kani namar kumbala lalap ba kidon ki pulet officer ki bladon ha ke juk ka kam lapalat khat san snem ha ke ba la syak pen kan riak kam tang hapo Shillong pat ha East Khasi Hills District am Shakiwe ki district ulang balada ke sorkar kam le AA halor kani ke benta ke pausyai ba kani ke sorkar ke dei tang ke sorkar ke bahe tang ke ting am panyo jing mentoy na ke benta ya ladi shimen ulang bakat kum ke jingyo jing ujor ki don hadu saku sangut ki officer ki basyang hapo East Khasi Hills ha ke juk ke district nadu SI hadu bikin dalong SP ki don hangni bat ki don ru ki berang shushong thai shen habakeli halor ke jing syak pen kan riak kam jong SP city uba Vivek Sim baru SP East Khasi Hills District uba Sylvester Nong Tenger uba Don Bak Loong bakani ke jing pen kerja kami kita ki pulet officer kalong ke babha namar ke uba ki le kila sedang na ke kerdan SP Terter Sharum henrai am dei pat ban kod ke jing pen kerja kam tangi kita ki officer kataru shwa ke election namar la UI bah ke election ke baladam kaladon ke jing pen kerja ki pulet officer henrai tangkat tu kat ni puarpan kilawan biang pijuh people formasi hay perbukat saya dengan ini hay semua yang dengan kursi apa entah sih punyiwan sih jalan thai kubur menjadi peta ini negara juga HITO segini ini lalu itu ya kini kedor khas sih semua menteri Preston Tensong membantu ya kan Home Department ini gede halor ke jing betak learning kajing itu nangi ban ai clarity halor dengan ban le dengan transfer jong polis bajega posting tena jong polis personal bajega official poga home department ya kan ni kesti ba ni ketu bat ni request ke sorkar man pembet no ini nama hadian bagi bu ya ka RTI ni pan RTI na Home Department ng Police at Serik kembang ada te hadian ng tu nilayo ya kejupa kabani keli kijingli kidon hadu shpotri kamengkong kabani keli hai contain nawe kabani mongba please provide me information as to the transfer policy if any followed by the MLP for regular transfer of officer and constable hatini la should I have no comments kabani shai ba kani ke kuat bangure jadi halo kata penonton ni ai kini ka dor khas seki namarwa lai dan kini kidat segi nak liang sumber menteri uang laga ka sarkar ka don ke jing baklan ka don kena ke jing thok ke thok namarwa misal iru sekran na opor ba kini sarkar ka belang kematik NPP UDP HSPDP bat BJP kalau membuat kat kunci kendaraan halor kicing jania bagi ki pengi political party tengi semua ba ni kum ka wei
nagaseng kunhun jang pressure group ni wan chikma jungki bandung so ba lada ki long commitment shisha lada ki de ka ki law abiding lawmaker ki de bandung trekam ya kane ka polisi kekat kane ka mefla ak ke mefla police ak rajar shipho ke bakat arwi ke officer posted as director additional director law and order inspector general range deputy SDPO SI DSP SP but hadu inspector kadi containers kadi tangars nam te hagni ka RTI par ka penglipan opinion tip shai ba don ki officer ki ba shong tang apo is khasils ka ba de apo inter district ki shong palat ke ka khansans nam kata ni yo ke jinisha hadin ni o ki input ni file ka RTI ke ka lap shisha ba ka don ke re ka bangimla ban diam tahabat dei bakani ka queries bashfo nila kali shay ta ka ba please provide information if there is any refusal to officer requesting posting to units in Shillong City and East Khasi Hills district. If yes, please provide me information as to reason and the total number of such officers who have been denied such transfer from other district to East Khasi Hills. Hani ki omba information not available. Don't talk to officer ki bashong hamni nila la pakat kum ke RTI ke jubat ki omba kimdei nya kani ka po East Khasi Hills. Haba kimdei tabli ki shong hamni haila ki wei tinggi kan tu yang kena sarkar bagi kita benda AA ya kan ni kino ki ki officer rank kakum ka ni ka media police act kita benda etik ban pala ya kan ni katena lada kita tentang hoi ni scan makani sarkar ke desa kata kalau bedi lada kam kimle kamur ka pau syai ba kini sarkar mata ke kita ka bahe tengah ba tangi ki le drama tam jo publicity stan tinggi kermen ba nagalang yung sungkot menteri ko pwede kan kampo yung unsa sing kaya kan magingis kan bu kani ki kajin tepat ni kini ko resu karena may pagkasya Begitu file di RTI. Kalau kita polisi yang bersedia, kalau ini file di RTI. kan ki inputs long ngenter ke masyal na normal ki MLP kundan ki kimyada nation ngam tharai ba kinyale support ba dangi move mangi hakut ya gani ngam tharai da ka ko ki de na ba ki chem ta ngai ti ba factor dangi mangi so concern nomor ba i ba kan mijat ba ka kam ga jam ni lada ka de ka po ba department na ha ko ko ismo ba ka kam ban regulate ke nomor ba usumbut menteri lagi bo kereta bo ba magi ki trai kam ka kum ka ai kini kwa bentek kan ni hatu kin trai sisane tangga ketien ne ka data ka kam di election ka daw ni wan sakmat halor ni ayo ni kan ka RTI ka de ka sakhi te ki officer ni ang suya thu yi anum sim kerten andre ya ka total numbers ki kita ki ba ni yo ko complain ki don hadu sab saung Harai dalam yaitu kerten upi itu ini, kibar dan kibar nang kibar action apa East Khasi Hills, hakaju ke distrik, nadu SI hadu ki kala DSP ki dan hone, dan kibar nang sudah bertayar, terang bertok tekniki. Teknik ni kalian bazumi nilong konsan nomor ba, kibar dei hok dan yo kimyo, te kibom dei pat kila long ngan suong memang. Tak mungkin kita broadcast nomor bang ini nila thok ko basay bangi ong ba kani ka home department ka kwa buri yakini ki basyong palat ka khatan snem te kai ko bahaya na smart ka de regulate ba tentrai kam ya ka ne media police act Bakane ka barang sudah penteriak mana kene pada ki pesan pi ayo. Apa bah? Kai ka bakile sedang lagi aspiran tertek so. Undai ban kut tang ini itu suara election. Yo kani nomor penting pi de belong ki basya no. Kani kani yang last election kadang ke transfer pi ini dah hadir nang ki wan me bijo. Andre nang ban tek kami itu. Impact kani tang before election na hadian election tu kan kene dijug na ya kata kenapa ladaki
Kani ka sarkar hi lada ka. Kambuat kat kum ka ai. Te pai ba kum su thu ba kadi ka sarkar ka ba shu pendik beriu.